nggih. Genah niki ring kalih. Taruh Niki lanting. wenten masih sekadi Nggih. wenten ning linggih kewala niki dados apisan sekadi pemedal margi. Nggih. Nggih, pemesuan niki nggih. Nggih, Niki nggih. paraban pemedal margi sareng sinamian. Nggih, Yakti. jati niki. Kewala genah linggih sekadi ide batari nggih. Ide bataro sane kuentenan ring pekarangan cening niki sekadi nunggal asiki. Ring pemedalan margi yakti. Nggih, nggih. Yakti nggih, Nggih, penun nggih. karang cening asiki. Nggih, nggih. Kewala sareng sami nu Nggih, enang. nggih, Kan kenten nggih, nggih. Itat kala nira dados marake niki sami semetonan kenten Nggih, nggih. nggih. Mriki pun niki. Itat kala ni cening linggih cening niki kaping kalih ring genah pekubon cening duaning niki atep pengarep Nggih, nggih. atep. Nggih. Iki nira makin ngeranying ring genah ring pekubon cening nggih. Nggih. Ampura ning yati sekadi puniki. Niki parabane sekadi menguat ning kajo. Ne Meneng, pintu nggih, pemesuan cening Nggih, nggih. pekubon Kaje. cening niki muat kaje parabane ten Nggih. kenten ning Nggih. wanta niki ring dasar pertiwi nunggah hasiki man ten cek-cekan cening ten Nggih, kenten nggih Nggih. wau sampun genah ngeranjing Nggih. iki sekadi ning wenten ning alit kenten nggih wangunan cening niki ring ruang tamu parabane ning ayu Nggih. niki di belakang niki kadi wenten ning kamar ning mandi nggih Nggih, kamar mandi nggih nggih. niki wau kamar cening mejejer Nggih, tengah-tengah kenten niki. yaki Nggih, niki tengah-tengah. wenten sekadi belok kenten rike parabane sekadi ring puaregan Nggih. yakti ning Nggih, nggih, bucu keluarga. parabane bucu Nggih. kelod ning kau Nggih, nggih nggih. Jati niki. Nggih. kamar maning ceningi ning pemesuan ning pintu Nggih. nika Nggih. mengharap ning kangen Nggih. niki mengharap ning kau Nggih. ning pesirepan ceningi Nggih, yakti sih. nggih Nggih. dados nira matake ning ayu cening wenten sane nak lanang raben cening yakti yakti Nggih, nggih. yakti nggih Nggih. Itat kala ning kamar cening sane paling utama niki ring depan Nggih. sane paraban ning paling kajo nika cening tongo sesirep yakti Nggih. paling kaje cening sareng ning rabi Nggih, nggih nggih. wau majok niki sampun medaging lemari yakti ning Nggih. niki wau majok pintu sampun lemari Nggih. sirep ceninge mriki parabane ten kenten nggih niki Nggih, nggih. niki pesirap ceninge niki mau lu kangin parabane yakti cokore ning kao Nggih. cening dados nira ning mataken nah nin raben ceninge boleh permata kenten ning ayu Permata. coce senang sareng coce Teman nggak setuju. Seneng ke. Seneng, Yati? Nggih. nah nin dados ning nira mataken Nggih. dua ning cening nika raben ceninge seneng sane permata kewala permata nika ten dados aning cening karya nang gagang tenten karya nang gagang kenten nggih Nggih. mekarya kewala tenten anggene yakti Jati. ya kita megenah mantan di dua lemari nih Oh, kenten kenten. cening genah cening di dua lemari nih niki raben ceninge kenten ten ceninge Nggih. yakti nang Tenten. pinten Tentang tiang metaken dagane makin tentang ngomong nih kejak tiang ke raben tiang nih. nah sane cening pangge nanen cening pangge ni raben ceninge ngelah permata kenten Ingat. boleh manggihen medue yakti nggih Nggih, nggih. Nika. Nah niki sekadi untang ring kamar ceninge ni utama niki wau ninten malih kamar malih siki yakti Nggih. niki mapa ning okan ceninge sekadi kuentenan ning nira cingak nggih Nggih. wenten kari mederbe putra drika ning sirap nggih Nggih. ampura cening Nggih. sungkan ceninge niki kawentenane kan sampun ning suwi nggih. Wenten salit baos nira
sungkan jenenge sampun meparaban limang warsa. Nggih. Rauh teke Nggih, genten nggih. 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 Yaki Covid nggih. Nggih niku nggih. dados nira metaken duaning ritat kala sane sampun memargi, sane Nggih. sampun lewat. Nggih. Ya kadi wenten tamu tenanen ya di madan cening ngajak tamu ke tengah negak yaki neng. Jati Pasti niku. ke luter di sisi dunang Nggih, cening ini nggih. ke mantap. Nggih niku. Yaki neng. Jati niku di sisi niku. Tenanen ane madan ngajak ke tengah genten nggih. Nggih. Ketanya aja. Nggih. Duaning sekadi ning genah jenenge sekadi niki dados apisan kenten linggih sarang semeton ten kenten nggih pasti ke. Nggih, parang ipar niku nggih. Sungkan jenenge niki sane dumun lintang nira cinga kewentenan raben jenenge dumun ke pertama sungkan. Nggih. Yakti Yakti. sungkan niku sekadi ke pertama jeneng mana rasayang, jeneng inget, jeneng eling. Itat kala ipun sekadi nyakitang uwot pahe. Nggih. Ke pertama pisan Nggih, niki. pertama kaki. Kaden keselio sing ternyata raben Nggih. jeneng keselio ten kenten nih. Nggih. Yakti Yakti. jek mare bangun jek sing ngedang Sakit. ngejegang bais. Nggih. Yakti kenten nih. Jati. Kenten sane dampun lintang. Bekenten lantas itat kala ragane ane badan meku kenten sakit. Jeneng sampun kengken adi bisa sakit ten Nggih, kenten bener, dados nggih. jeneng rau adi Nggih. sirap-sirap sakit kete Nggih. jeneng. Tiba-tiba Kan kenten Nggih. subuh lantasan ning lewat sampun ning pitung raino. Nggih. Sungkan jenenge mare jenenge nah kenang paunduka. Nggih. Nanin jenengane madan metaken ten kenten. Nggih. Subuh lantasan pole penike raos sange sane kuentenane raganipun keni antuk ten kenten ning. Nggih. Nggih. Jeneng ket walo sampun paicane petunjuk tambah. Nggih. Yakti napitan. Nggih. Yakti. Nggih. Ke walo tambah nika ten jeneng lanturang gitu. Nggih, ten nggih. Nggih. Nika. Nggih. Yakti jeneng pole. Jati boleh. Tangkin. Bekenten lantasan ten rausang nira dumun niki ning paundukani ten kenten ning ayu. Nggih. Nggih. Suwe sampun ilang. Nggih, ilang, Sakite nggih. sing Nggih. ben bakat jeneng ruang. Nggih. Yakti Nggih, yang- kentane. Nggih. Yang Ya subuh kumat lantasan ning sebelah cokore ning deki. nggih sakit nggih. Bien beceneng bebingung. Nggih, Nah ke bingung, dokter subuh abo. Nggih, betul niki ke dokter. Sing be ngalih balian buen. Sing Nggih, subuh ngalih nggih. petunjuk buen. Ampun, yang nggih. Gitu sane ning nira ning ke pertama cinga. Nggih. Nggih niki jati. Tan niki. kentan Nggih. bakat tanang Tanang nggih, doge. yang tanang den sakit. Kebo subuh raben ceninge lantasan. Nggih. Ya subuh kebos masuk subuh niki mau piudan asano. Nggih. Do ngeranang seko besik gigine kecong sing karuan ning. Oh, Berak, kenten, keco. Nggih. Saja gitu ning Nggih. ayu. Saja niki Kenten ning kejadiane sampun mejalan. Oh, kenten nggih. Kan kenten pemargi nih Nggih. ceneng rasa yang ring sekala. Nggih. Nira sampun ane baosang dini sekala kenten dumun. Nggih. Nak prade sungkan ini ke pasti ke wenten sane dumun penyebab nih kenten ning ayu. Nggih. Nah niko sampun ane ceneng sampun boleh petunjuk dumun nak niko kena gelang anak tak keten ning ayu. Nggih. Nggih. Kewali nak ceneng ane madan ngeramat. Yakin, Neng? Nggih. Adi sing lanturang man tambe sampai kelas but penyakitnya mare sudah. Kan dados ceneng apisan. Niko sampun nak merasa telah sana bengedang nanang tuh. Anak penyakit kena barang halus nak sing ngedang kita ning sing jani nepen jani langsung telah bed blag kenten man barang halus nak ngeripi ada pangsaru. Subuh lantasan telah berlemah beniki. Wow, tembak serang. Itu mawinan cening ngerasa yang makin tubuh raben ceningnya nyelem. Selem asana ngenah kulit ning raben ceningnya gigi betelah. Untune telah. Biar misi telapak batasnya kebos-kebos dogen misi makeplung ngen berong. Nggih, betul. Gitu kedadosane ning ayu yati. Jadi nika. Niko sampun mangkin yen kuat ceneng iman cenenge bau si nak niko ni makat nira tutura. Niko ni madan nira babaha. Ceneng nak sebut ayo mina senang ina. Apang becik antuk pemargi ni galahe kenten ning ayu yakine.
Niko mawinang ning makin keteplas nak terus ane madan cening ane matatakan sakit dados ning makin duaning sampun niko meraju sampun niki pengawake niki saka bedek pun dadi niki makiyut niki mepelilit gitu dados niko ning ayu yaki kenten dados grapa grepe mai ketes kemu ketes dados Bicara sengakin nak tertani ni bang hidup abesik ben tambah 1000 tan kentan makejang suba bolong ina pegerugu tu gitu ning ayo yati ning sampunang ning ke makin ni mawinang cening susut nge buat sungkan ni skala sekala dados ni niki dados ni ditat kala di ni skala kuentanane niko penyebab ring sekala sampun megerogot niki tubuh niki ben pikiran ceninge tenang dan boten ngelah jina cening susut manahi sedih dadon metatakan meseselat sing kenten dados ni ken kal ngedangi raga ni madan merusaha mencanen sakit ya ditan kenten ni niko mawina nah kira cening ning mangken ning rawari ragani ratu buat hari melanting nunas para banan cening pening panugrahan petunjuk nira sampun maicen petunjuk pemargi tan kenten ning ayu dicat kala sampunang ning cening susut waning sungkan ceninge sane utama cening sampun pirang raose riragan nira sungkan cening niki ritat kala wenten manusia medaya ten manut riragan cening duaning sampun suwe lintang sampun merajah sampun pengawak niki grogo cina kenten seka bedek ning grogo cina tan kenten ni kewala sampuna ni madan cening jajah pasrahang ning ido batara yang leluhur pasrahang ring ido batara kawitan mangke nunat kepasrahan ring raganipun wantah tetuju ni cening tulus ikhlas yakin ido batara yang gurun ceningi nguakang pejalan petunjuk ritat kala kecunduk ragani ra babaos ratu batari melanting tan kenten cening ayu mangken laksana yang babaos nira niki nge mana kelaksana yang yen kudu cening tan meduwe ngangen ngelaksana yang nunas sarang petapakan nira ning ayu sampunang cening jajah nunas nak pangtenulian memaling dan ngalih ubat nunas ning pasti ko kepaico ning ragani ra kenten sampunang ulian tan meduwe nyen cening kemat kenehin nunas yen suba segar benyang bungkur rezekine uling dijojo lakar teko kenten ning ayu nika pikayun manahi panten ani madan cening sedih benyang pungkure kenten sampun nggih dicat kala sampun nira wantah ngeraosang cening nika mana sepatutnya sareng kalih lanang ning istri metamba nggih tamba nira niki mana kelaksanaan mana cening perjalanan nggih ke pertama cening nika sekadi ning minum catat nggih mana ten salah cening nika pemargine tamba nira maicen kita puniki cening bakte ke pekubon kemargiang ring genah pekubon cening mantan sampunang ke pekarangan duaning pekarangan iki sareng akeh nuenang ten kentan ning ayu ring tengah pekubon cening ring pesirapan cening itat kala wentan ane madan ning coco permata ketisin nggih ampun ning ayu kita nikot nira paicen ke kale sane asiki nika pemargine setata serai-raine ring genah pekubon cening itat kala tirta puniki nunas cening jagi metamba nggih sampun sane asiki niki nggih tunas angin cening minum tunas angin cening boreh nggih titane ni malih asiki titane siki margiang ring pekarangan sampuna sampai telas sampai cening ben pidan malih rauh mriki wau dados telasang tirtane punika nggih margine niki ning ayu nggih nah cening sane karyanang tamba ane cening minum ring anggo ring awak ke pertama merara ampun nani madan base nggih sedah yen basa kentene sedah ten kentene ayu base mau urip 11 lembar 11 lembar nggih rerahang akah lalang putih akah lalang putih nak wonten kekalih lalangi panten cening salah
akah lalang barak, akah lalang putih. Cingaen sampun di batang nike amon nike barak nike pasti ke akahnya barak. Nggih, nggih. Yen putih niki pasti ke akahnya putih nggih. Nggih. Rarahang sampun ane madan cabut niki lalangi kuda aja niki cabutan. Nggih. Abonto sampun ning cening cacak ben nyabut ping telu cening nyabut. Lalang nggih. Yang kadi pelih ban nyabut barak sampun nganggene mejumu ben nyabut. Nggih, nggih. Putih nggih. Abon cenje megentet acabutan nike abonto sampun nike cening umbah. Nggih, akahne mantan getep nike umbah. Sampun siap niki base sampun 11 lemar. Ning akah lalang telung cabutan. Telung cabutan abon cenje mecabutan panak ne kayang nape ne ta kenten yang penting telung cabutan ta kenten ning ayu. Apa? Di kenten ni cening ngererahane madan paraban ning isen. Isan nggih. Nggih. Isan. Niko sampun mangke ning cening lablab. Lablab nggih. Nggih. Niko lablab cening minum sareng kalih niki. Nggih. Nu kari nu anget niko cening peseng peres. Ajeng toyane. Agelas manten sareng kalih dumun. Nggih, nggih. Halo Hasane ning. Nggih. Anu. Nggih. Nggih. Nah niko sareng rabi nih. Nggih. Niko minum. Kan kari niki ampasne niko. Nggih. Ampun cening uning gosok sampun telapakan cokor ceningi sareng kalih. Sampun usan ngosok wau ning hutang. Nggih. Pun Nggih. sampun cening usan minum wau nike kosok cokore. Kore nggih. Tandakan nike kenten ampas nike Nggih, nggih. nggih. Pun Pakat nggih. nah niki angin ning cening ning boreh. Boreh nggih. Nggih. Boreh ne medaging ning mesui nih. Ning katik ning cengkeh dados bungan cengkeh dados. Nggih. Ning cengkehne nike sekadi ning uripne telung dasa telu. Telung dasa telu ning butir cengkehe. Yang kadi ning masui ning jebo garum nike dados manten ten mepetek nggih. Nggih, dibogaran. So akhirnya cening cukup angin cening boreh ring pengawak. Amun niki cening meboreh mangkin uling riki. Nggih. Nggih. Niki tetap sampun meboreh. Bagian cening ning lakar ani madan semeng ngeboreh dumun nggih. Yen sampun ani madan sampun pedang lakar nyaluk sani kali segroreng sani kali sampun meboreh usan mesiram meboreh sampun. Sampunang kening ning mesiram ning lewat sani kali lamun subel lewat sani kali pertengang ampun cening mesiram kenten. Ampunang sani kali mesiram. Oh nggih, nggih. Nggih nika keliden kenten nggih. Oh kelih. Duaning nika serangan energi nika cening di saat cening mesiram. Oke. Nika keliden pisan nggih. Nggih. Yen kadi sampun sedereng sani kali pasti ke kari matahari ning terbit. Jampat. Nggih. Sampun. Jamput. Yen kanti subel lewat ning madan sani kaon sampun ning sirap sani kenten mesiram sani kala Nggih. lewatang nggih pang manda becik antuk. Nggih. Pertamane kenten masih nggih sedereng sani kala cening sampun meboreh. Pasti ke cening sedereng boreh mesiram dumun. Nggih. Sampun nggih. Duaning cening ngemargi hang tirta nira kenten. Nggih. Reng kenah pekubon cening. Pun ning Nggih. nek munggah tirtone ring pekubon ne asiki sampun ning ane kekalih ane siki cening anggen nyampurin toyane tambane ane cening minum nika. Ya sampun cening sampun ane madan meres lampun jakar minum dagingin sampun tirta nira nggih. Nggih, nggih. Ane engen minum nggih. Sampun. Sampun. Nika mantan ning ayu sane prade mawinang kesungkanan cening. Ditat kala sampun ane madan puput nira nyingak ring pekubon cening ring pengawak cening sareng kalih ngene. Nggih. Ni pasti ke sungkan cening niki sampun medis sampun kedadosane mangkin. Nggih. Nika dumun matas ngilangang kenten nggih nyabut akah-akahne pangten terus ke kadi nggih. Namah kenten ning basane kenten ning jelek kenten ning penyakit pangten terus ngutgut kenten nggih. Pun Nggih. iki margiang ritat kala cening sampun merasa sembuh wausan. Nggih. Nak metambah ten tak dontong metambah apisan jok suwut kenten. Nggih, nggih. Ngene nggih nika. Nika sampun margi ning tamanirane nika. Ya sampun ane madan medue katan medue cening mriki mantan nggih. Sampun ning ayu. Nggih. Ditatkala sampun nira ratu betari melanting jagi mepamit mana ratu niang ni makin jagi tedun.
Nyingak ring pengawak ceninge. Sampun? Nggih, dados sampun nira mau pamit ning ayu. Nggih, nggih. Nggih, nira mau pamit. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Ampura ning nembe ning ning pertama ning raup mriki. Nggih. Nggih, Nanti. nggih. Nggih. Ning saking ning napi nih. Saking ning napi. Saking beratan. Ning desa ning Bisa Beratan. beratan nggih. Ning karno ning raus ning ratu ning batari ning melanting ning jeneng kadon kekentenan ning sungkit ning sungkan kita ning cokor. Jadinan Nggih, nggih. ning sakit ning cokor ning sampun ning bat ning kadon ning tubuh ning bat no. Nggih. Ning ilag-ilag ning keplak-keplak kita menjalan ning kadon. Nggih. Nang sampun ning cokore ning kadon ning makilit ning sampun jariji ning. Yang kadi ning raosan ning skala ning kok ning sampun keakihan ning kolesterol ning parana. Yakinan Nggih, kolesterol tiangnya tinggi niki. kencan ning sapa ning ning cinga. Ini kok ning banyak ning terus dados ning makilit ning word bais nindakan ning bat. Padahal ning yeng kan. Yakinan yang tetep ning semutan ning kudu metajuh ning pelih ning kaden silang pelih ning kaden jongkok kang pelih kita. Gitu ning cening ning rasa ya. Nggih. Yakinan Nggih. ning cening ning ayah ning atuniang ning sira. Iya, made sepade. Ning cening ning made ning supada, manda ning niang ning tapak. Sedereng ning niang ning ngambil ning mengawak no keton. Nggih, nggih. Ning ngambilang ning basa ning tampene. Sampun siagang ah. Oh, ampun bisa nih. Ampun asik. Ambillah. Nih sedereng kadon ning niang ning ngambil pengawak manda ning niang ning tapak de men keton. Lanjut. Nggih. Ijanan tuh. Oh, niki kok. Sugre nggih rak Ning niang. manda ning ayah Sugre niang, nggih, ning nggih. ayah Nggih, nggih. ning. Sugre rak niang. Niki rak niang. Nggih, nggih. Ning parab ning cening ning ayu kompiang kenton. Nggih, nggih. Ini kompiang Ning sari, kompiang. sari karya. Sari karyan. Kewala ning cening misi ayu nih kata. Tahan. Ini kompiang sari. Ning kompiang ning sari. Sari, Pasti ke cening ring Gusti nah. Nggih. Gusti ni kan badaging ning Gusti ayu. Nggih, Kenton. tapi tenjangin ada nek Gusti Ayu. Gusti ning ayu kompiang. Nggih. Ko ya kadi ning dumon ning kata nah. Nggih, nggih, ya, nggih. Ning cening ring wangsa Prario dados Nggih. ning kenton nge. Nggih, jureng nggih, nggih. Yakinan. Nggih. Tuniang nggih. Ampura tiangnya bisa tiang meraos tiga. Nah akeh makin manusia ning Bali Nggih. dan bisa ning basa ning alas. Nggih. Nak makin sampun ning Bisa. ning napi parane ning lanang. Nggih. Ning ngetren kita Bahasa ning basa. Indonesia. Ngetren. Ning basa ning Indonesia, ning mantan ning maju, Nggih, ning basa ning Bali tenung ning. Nggih. Yakinan Nggih. dan pindah kayak yang bertaro bisa bahasa Inggris ada nggak? Nggih. Yakinan Yang tak menampun tan bisa bahasa Bali sebarang ide bertaro kursus bahasa ning Inggris. Nggih. Niki Yakinan tuniang nggih. mirang-mirang dados ning bapak. Tiang Jadi sastra ning nang nong cenah pening lenten ning satu anu cara kok. Nang ning nong tiang ada. belok gitu niki tuniang belok. Tiang. Tunya Gusti Ayu kompiang kan nomor ning anak pertama. Terakhir yang anak kelima. Nah niku sampun yang kadi majumu ning sing anak Nggih, pertama nggih. pada Nggih, tuniang nggih, ampura tiang. Ampura niki. aman daging ning madan ning kompiang nih kan pasti kan ning anak pertama. Ada ning wali pertama, kan ning ning ido ning made ning tomang ning ketut ning telak ning takut ning rawon ning putu Paling kata. itu